ин яке аз ҳама чуқуртарин ҷойҳо дар кураи замин ба ҳисоб меравад. Аниқтараш дар чуқурии уқёнуси ором. чуқури инҷо тақрибан аз сатҳи бар 11 километр дар бар мегирад. ба он нигоҳ накарда ки якчанд маротиба ба инҷо шино кардагиянд, ин яке аз ҷойҳои номухтатарин ба ҳисоб меравад ва мавҷудоте ки дар зери ин об умр ба сар мебаранд шуморо ба ҳайрат меорад. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва бародаро, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагиай, ин танҳо барои мухлисои ҷанговару бозингароай, яъне ки шахсое ки бисёри вақти худшона дар тамошои варзиш мегзаронанд ва имконият доранд ки дар шуғли дӯстдоштаи худшон пул кор кунанд. яъне ки ин кора чӣ гуна карда мешавад? ссилкае ки дар якум комментария закрепит шудагиай, шумо ба ин ссилка мегзарен, дар сайт регистратсия мекунен ва ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худтона интихоб карда дар бурдиу пул кор мекунен. ҳамаш оддияй. ва фаромӯш накунед ки агар ки шумо ҳолни регистратсияро гузаштен, дар вақти депозити аввалтон, яъне ки аввалин шотона пур карданда промокоди канала истифода барен. ин промокод ба шумо имконият медиҳад ки мувофиқи сумми мондагитон бонус ба даст биёрен. мисол, агар шумо дар шоттон 2000 рубл партофтен, 2000 рубли дигар бонус мегирен, ҳамин хел то 6500 рубла. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария закрепит шудагиай. мавҷудоте ки якумин мо дар бораш гап мезанем ном дора бачкаглаз, яъне ки бочка чашм. дар рафти эволюсия табиат ба ӯ ҳамин хел тағйиротҳое ворид кард ки ӯ аз ҳама ҷойҳои ториктарин наметавонад ки бинад. мавҷудоте ки мо дар бораш гап задаистем, ин як моҳии хеле ҳам ғайриоддияй ки размераш 10-15 сантиметрай, бо сари хеле ҳам ғайриоддӣ ки болои ӯ прозрачен, яъне ки оббияй. ба тавассути ин сари прозрачнӣ мо метавонем ки чизе ки дар дохили сари ӯ ҷойгир аст бинем. ба чӣ хотир ин моҳира бачкаглаз, яъне ки бочка чашм номиданд? ба хотири чашмҳои калон-калоне ки формаи цилиндрӣ доранд. чашмҳои ин моҳӣ калон-калони сабзанд ва метавонанд ки ба дигар тараф тобихӯранд, яъне ки ин моҳӣ на танҳо ба пеш нигоҳ карда метавонад ва ҳамчунин ба боло. ва аз ҳамада чизи ҷолибии ин моҳӣ дар онае ки дар тамоман торикӣ ин моҳӣ метавонад ки бина. яъне ки оддӣ карда гап занем, режими ночное видение дорад. муддати хеле ҳам дароз ин моҳира наметонистанд омӯхта, барои он хотире ки вақте ки ин моҳира ба боло мебароварданд, чашмҳои ӯ аз сабаби тағйир ёфтани давленияи об мекафид. акула домовой ё ин ки акула гоблин. ин моҳӣ чунин номи ғайриоддии худша ба хотири намуди ғайриоддиш ба даст овардагиай. хай бинен шумо, ё ки метавонед шумо дигар ном монен агар ки ба ин ном розӣ набошен. мордаи акула ба мисли як нули дарозае, а челестиш боша ё ин ки манааш ба пеш мебарояд дар вақти лозима. рангшам боша розови берангай, яъне ки рагҳои хунгарди ӯра дар зери пӯсташ хеле ҳам хуб дида мешавад. ин намуд акулае ки аз ҳамада калонтаринша дастгир карда тонистагиянд, дар розиш тақрибан 4 метр ва вазнаш боша 210 килограммро дар бар мегирифт. хушбахтона имконияти рӯпарӯ шудани бо ин акула барои одамо хеле ҳам камай, барои он хотире ки ин гуна акулаҳо зиндагӣ мекунанд дар чуқурии тақрибан 9 километр. чӣ қадар ки соли акула калонтар боша, ҳамон қадар ӯ поёнтар зиндагӣ мекунад. олимон дар бораи ин акула хеле ҳам маълумоти кам доранд, барои он хотире ки дар тамоми вуҷуд доштани таърихи ин акулаҳо танҳо 45 адади ӯ дарёфт ё ин ки мурда ба соҳил бароварда шудагиянд. 45 таш дар тамоми таърихшон. ин хеле камай. агар ба одамо муқоиса кунем, дар як рӯз 45 та не 45 000 далбаёб ёфта метавонем, лекин ира бинем ки дар тамоми таърих 45 та. мавҷудоти навбатие ки мо дар бораш гап мезанем ном дора афюра. чунин номи ғайриоддиро ӯ ба хотири шакли зоҳирии ғайриоддии худаш гирифтагиай. ин мавҷудот дар чуқурии то 8000 метра умр ба сар мебарад. чуқуре ки шумо дар аввал дидестен, ин ба мисли ягон шохаи дарахт ё ин ки ягон алаф ба назар мерасад, лекин не бародаро, ҳамун мавҷудоте ки мо дар бораш гап задастем ин ҳамуае. чуқуре ки шумо аллакай диден намуди зоҳириро, ман фикр мекунам ки фаҳмидем ки чӣ гуна ӯ хӯрок ба даст меоранд. албатта ин худаш як лавушкаи тапа тайёрае. дар ин шохаҳо рӯз мегиранд кирмҳо, дигар мавҷудотҳои хурд ба монанди раку дигар чизо. моҳии сӯзандаҳон хеле ҳам намуди зоҳирии таҳшатнок дорад. калаи хеле ҳам калони таҳшатнок, дандонҳои таҳшатнок ва бадани лушпонак. дар нигоҳи аввал фикр мекунед ки ин ягон кадр
از فیلمی چوژویه، لیکن نه برادر، این ریالنی ماهیه. به خاطر آنه که این ماهی در چخری 4000 متر عمر به سر میبره و خیلی هم تنقیسی میکشه از روشنایی. نه برادر، او آدم قوای برق لیمیتکی نیست. پروستا وقتی که این گونه چخری میشوه روشنایی آفتاب نمیرسه و او مجبور میشوه که خودش برای خودش فنرک باشه. بدن 15 سانتی متری او دارایی ارگان‌های بیالومینسنت نداره که سوزندهان برای معاشرت با دیگر ماهی‌ها استفاده میبره. همچنین برای حفظ و جلب کردن خوراک، یعنی که همچون قبخون، یعنی که چیزی که در نزد ماهی شما دیدین یک قسمی بدنی وای که دیگر ماهی‌ها یا اینکه یگان موجودات دیگر با خیالی خوراک میکنن و خودشون در نتیجه خوراک میشوند. گپ چاهکن زیر چاه اگر در اینجا استفاده بریم میشوه، لیکن در اینجا چاه نیست و خیلی باره. چخیلی که گفتیم همه ماهی‌ها در بدنشون همین خیل ارگان‌هایی دارن که بیالومینسنت سویت استحصال میکنن. بعضی هاشون باشه سرخ میشوند، یعنی که روشنایی سرخ میتین و در ساید خودشون پیش از هجوم روشنایی میکنن. همین نمود رنگه. برای ماهی خودش خیلی هم خورده، لیکن اگر امکانیت شد که یگان چیزی کلان بخورن او رد نمیکنن و برای این کار کردن ساختار بدنی او امکانیت میده. یعنی که در نگاه اول شما اگر نگاه کنین فکر میکنین که دندانهای او نمیمونن که یگان چیزی کلان بخورن، لیکن نه برادر، دهن او خیلی هم کلان هویشیده، سرش به طرف قفا میروه. اما نه پایانش باشه به پیش و به پایان میفروه و اوگلی منهش باشه در همینجا به 110 گرادوس کشوده میشوه. عدیل و رگ‌های خونگردش باشه به قفا میروند تا که در وقت فرو بردنی خوراک و آسیب نبینن. وقتی که خوراک به دهان او وارد میشوه، ابرد چخیلی که کشوده شدگی بود دهان پوشیده میشوه و دندانهای کلان یاردم میتن که خوراک بدون فرو برند. ماهی که عین زمان در بارش گپ میزنیم نام داره اودیلشیک. این اودیلشیک هم به مانندی ماهی پیشینه، یعنی که فن میکنه، فریب میکنه سایدای خودشه با روشنی، لیکن تنها روشنی او در بالای پیشونیشه. از اما در غیرعادی این کار در آنه که این نمودی ماهی را مادینه‌اش تقریبا 20 سانتی مترن، نرینه‌اش باشه 2 سانتی متر. تصور میکنیم برادر، 2 سانتی متر. چقدر که در کادر شما دیدین این ماهی بچه واچنه، این ماهی زن شما پرن. این نمودی ماهی خیلی هم خلیص و بدنوسن، یعنی که چیزی که به دهان او میغنجه میخوان بخورن، لیکن مشکلی در آنه که معده او خیلی هم خورده و همین خیلی حالتهایی هسته که چیزهای خیلی کلانه در دهانشون فرو میبرن و حل کردن نتونسته میمرن. نوسی بدم میکشه میگن کو، یعنی که وقتی که او خوراک کلانه به دهان فرو میبرن میفهمن که او را حل کرده نمیتونن، یعنی که جای گیر نمیشه و در معدهشون و وقتی میخوان که ابرد نپرتوینشون پرتافته هم نمیتونن. برای چی خاطر که الکای دندان ها مانع میشون، بعدن خیر خوش میکنن قطعی یارو جوروشون. دیدار بخیامد. و از همه در چیزی جالبیش که عین زمان ما میدونم که شما میخواین بفهمین، بله ما شما را حس کرده هستم چخیلی که فهمیدین نرینش 2 سانتی متره و مادینش 20 سانتی متر چگونه یا کارباری زناشوییشون میکنن، یعنی که علاقه جنسی کرده چگونه نسلی یا با وجود میآید. ماهی یعنی که نرینش او میشه در عشق مادینش، یعنی که انیقترش برادرها پالنی میچسبه در بدنی مادینه، در نتیجه آب میشه و پالنستی و همو آبی بدن اگر بگیم عادی کرده در جای لازمه ماهی مادینه جایگیر شده، در نتیجه نسل به وجود میآید. یعنی که به خاطر نسل شده و به خاطر یک لحظه زناشویی مرد یعنی که نرینش میمره. اسمینوگ دامبا. حجم این اسمینوگ نه اونقدر کلانه، یعنی که تقریبا 20 سانتی متر و او باشد در چخری 5 کیلومتر عمر به سر میبره. یعنی که چیزی غیرعادی این نمود اسمینوگ در چیه؟ با مثل دیگر اسمینوگ ها او خوراکه های خودشه معده کردن نمیخواه، یعنی که سیلیکون قرط میکنه. به همین قدر نمودی معده بودنش این خیلی هم دهشتناکه. آمفیتریتوس این یک اسمینوگی خیلی هم خورده، تقریبا 9 سانتی متر و پلانکتون های زیریابی را خورده میگرده در تگیاب. از همه چیز غیرعادی این اسمینوگ بغیر از پرزرش یعنی که آبی بودنی او، این باز چشمای اوه، یعنی که او کروگلی نه بلکه درازن و میتونن که گیردی خودش تا بخرن، یعنی که او در یک جای ایستاده میتونه تمام جوره بینه و بغیر از این او میتونه که در تماما
торикӣ бина. Ва як бартарияти дигари ин осьминог аз дигар бародарош дар оне ки ин горизонтал, яъне ки баракӣ шино намекунад ва тавоноиро дорад ки ростакӣ шино кунад ва то 2 километр зери об меравад. Короче, ин метро хати не лифт кати мегаштай. Медуза бентагадон, яъне ки медуза бартарияташ аз дигар бародарош дар оне ки ин дар болои об не, балки дар зери об шино мекунад ва бештар дӯст медорад ки тамоман таҳи барда бигарда. Ин мавҷудот дар намуди зоҳирӣ ба мисли летающий тарелка, яъне ки энело ба назар мерасад ки сирхай ва дар атрофаш боша 1500 шупилсаҳо дорад, яъне ки ҳамин намуд кирмакҳое ки дар тарафаш печидагиянд, чихели шумо дисин, хай нулшай, дастошай, поошай, короче ҳамаш всё в одном бурутури шишама тарафа. Маҳз ҳамин пойҳош ба ӯ имконият медиҳад ки дар об шино кунад. моҳии табарча. албатта аллакай шумо фаҳмидем ки ба чӣ хотир ин моҳиёра ин гуна ном мондиянд. барои намуди зоҳиришон ки хеле ҳам ба табарча монандай ва базиба канам думи борик ва бадани паҳм ба мисли табар. ин намуд табарчаҳо зиндагӣ мекунанд дар чуқурии 2 километр, лекин баъзе вақт вора вохӯрда мешавад то 300 метр аз сатҳи об. ҳаҷми бадани ӯ хеле ҳам хурдай, аз ҳама калонтаринаш танҳо то 5 сантиметр афзоиш меёбанд. ва мисли дигар моҳиё бадани ӯ ҳам футафор дорад, яъне ки ин намуд биолюминесцентни рангоро ӯ истифода мебаранд на барои шикор кардан, а барои худшонро пинҳон кардан. фикра хон дар комментария агар хоҳем бинависен, лайк, пайк, подписатсия, исӯса хай худтон мефаҳмед.